8 časova, 21 minut, pratite jutarnji program Televizije Republike Srpske. U nastavku jutarnjeg programa govorit ćemo o osnovnom i srednjem obrazovanju u Republici Srpskoj i svim izazovima koje trpi ovo obrazovanje s obzirom zbog pandemije virusa korona. Gosti u studiju u jutarnjem programu su ministar prosvete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Predrag Damjanović, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske. Dobro jutro i vama i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, gospođo Trivić, u Republici Srpskoj se nastava organizuje prema utvrđenom planu organizovanja rada u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u školskoj 2020. i 2021. godini za trajanje vrijeme pandemije virusa korona. Na koji način će se odvijati nastava u narednom periodu? To je nešto što zanima sve roditelje. Da li je poznato kada će se objediniti odjeljenja i vratiti oni časovi na 45 minuta? Pa hvala vam na pitanju i to je možda i pitanje sa kojim se i mi susrećemo evo zaista poslednjih dana, ali ono što je očigledno i sudeći prema epidemiološkoj situaciji jeste da sigurno u skorije vrijeme neće doći do objedinjavanja odjeljenja, odnosno do povećanja trajanja časova u školama. Naime, prethodne sedmice prije nego što smo evo i došli do zaista već zabrinjavajućih podataka koji govore da je porast oboljelih od koronavirusa u cijeloj Republici Srpskoj, zaista nismo ni mogli očekivati da će Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ispuniti zahtjeve, da kažemo, kako Ministarstva prosvete, tako i svih zaposlenih, odnosno svih onih koji su uključeni u sam proces obrazovanja, pa samih učenika i roditelja. Tako da nastava u osnovnim i srednjim školama se odvija po već utvrđenim principima, dakle kao što je to bilo sa početkom ove školske godine, dakle od 1. septembra. I naravno, pratit ćemo situaciju. Ja bih iskoristila ovu priliku da apelujem zaista na sve građane u Republici Srpskoj da pokušaju da poštuju sve mjere kako bismo spriječili širenje virusa korona, jer znamo da su naši učenici 2,5 časa u samim školama. Mimo toga, naravno, da se kreću u svojim lokalnim zajednicama i da imaju veliki broj socijalnih kontakata. Ovo posebno naglašavam za učenike srednjih škola. Znam da su uvijek podijeljena mišljenja, jedni kažu produžite, jedni kažu nemojte produžavati, jer svako produžavanje časa nama znači vraćanje kompletnih odjeljenja, dakle učionice, i naravno da se samim tim i povećava određen rizik, kažem posebno u srednjim školama. U osnovnim školama učenici su mlađeg uzrasta i na taj način zaista ima i manju socijalna kretanja i mimo škole. Ali ono što je važno napomenuti i što mi iz ministarstva zajedno na kriznom štabu iznosimo jeste da ćemo nekako svi ovo zajedno prevazići i da nam je znanje uvijek nadoknadivo, ali zdravlje nije. Dakle, evo ja bih pozvala još jednom da pokušamo svi zajedno u Republici Srpskoj kao građani da pokušamo da izdržimo i da kažemo udar i da zaista u što skorije vrijeme izađemo iz ovakve epidemiološke situacije. Razgovarali ste sa turističkim agencijama u vezi sa potencijalnim rješenjima i organizovanjem ekskurzija u Republici Srpskoj. Gdje smo tu sada? Kako stojimo s tim? Pa vi znate da prethodne godine u planu su bile ekskurzije za učenike 3. razreda srednjih škola, odnosno 8. razreda osnovnih škola, koji su evo još do kraja maja u svojim školskim ustanovama. Mi smo svakako na razgovoru i sa Ministarstvom turizma i sa Asocijacijom turističkih agencija izložili samu problematiku u smislu mogućnosti izvođenja, jer znamo da se nalazimo u epidemiološkoj situaciji kao i da kažemo zemlje i okruženja i cijeloga svijeta, i kada su agencije predložile da će izvršiti anketiranje po školama, dakle sa kojima imaju ugovore, u smislu da ponude alternativnu mogućnost odlaska na ekskurziju u Republiku Srpsku, ali pod uslovima ukoliko institut da saglasnost za istu, u smislu da te ekskurzije mogu biti realizovane. Prema podacima sa kojima raspolaže ministarstvo, koje su nam dostavile škole, mi u ovom momentu imamo oko 213 učenika srednjih škola u cijeloj Republici Srpskoj koji su zainteresovani za mogućnost izvođenja ekskurzije u Republici Srpskoj, ali naglašavam, to je moguće samo u mjesecima april i maj, ukoliko institut da mjere. Što se tiče osnovnih škola, broj je nešto veći, oko 1000 učenika, ali imajući u vidu da su to i veliki kolektivi, dakle ima određen procenat učenika koji su zainteresovani. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste da potpuno je neizvjesno još uvijek izvođenje ekskurzija. Svaki korak nama zavisi od epidemiološke situacije. Tako da je moguće da će ekskurzije, ukoliko
kaže institut da je moguće biti pod, da kažemo, određenim preporukama instituta, a ukoliko ne bude uopšte bila dobra situacija, ekskurzija neće ni biti. Ali ono što interesuje mnogi roditelje koji pozivaju i ministarstvo i škole jeste šta sa uplatama koji su uradili u ugovornom odnosu sa agencijama. Dakle, roditelji su u ugovornom odnosu sa agencijama. Mi smo na tom sastanku zajedno sa Asocijacijom turističkih agencija dobili uvjeravanje da će za sve one učenike, odnosno roditelje koji iz bilo kojih razloga ne žele da svoju djecu pošalju na ekskurzije, vratiti novac u skladu sa zakonskim propisima. Jasno. Gospodine Damjanović, učenici osnovnih škola u Srpskoj školsku 2020-2021. godinu započele su po inoviranim nastavnim programima za više nastavnih predmeta te razvijenim programima za dodatnu i fakultativnu nastavu, a jedinstveni informacioni sistem e-dnevnik od 1. septembra implementiran je u svim osnovnim školama u Srpskoj. Koje su sve novine uvedene u osnovne škole od 1. septembra i kakav je dalji plan reforme obrazovanja za učenike osnovnih škola? Evo, ja koristim priliku da svim damama čestitam 8. mart. U obrazovanju je takvih 80% radnika su dame i zahvaljujući njima i njihovom radu, što ne podcjenjujem i profesore koji također rade, obrazovni sistem u Republici Srpskoj traje na način kako traje u vrijeme pandemije koja je ovdje već godinu dana. Svi mi bi bili jako zadovoljni i sretni da je to sve normalno i da teče kako treba, ali sticajem okolnosti tako kako jeste. Bez obzira na stanje kako traje već godinu dana, Republički pedagoški zavod, odnosno Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod su sve ono što je zacrtano akcionim planom koji je usvojila vlada Republike Srpske 2019. godine pokušali da realizuju po pitanju promjena u obrazovanju. Pa vi ste i napomenuli da smo od ove školske godine već po prvi put uveli takozvani fakultativne predmete, fakultativnu nastavu, gdje smo preko 1500 učenika se opredijelilo jedan vid fakultativne nastave. To je ona nastava koja učenici ne mogu da izučavaju u svom redovnom nastavnom procesu i to su oni učenici koji žele da nešto više nauče iz nekih drugih oblasti i sa odzivom učenika smo jako zadovoljni. Također smo ove godine uradili programe za dodatnu nastavu za sve predmete od 5. do 9. razreda, da ne prave pojedinačno svaki nastavnik ili svaka škola programe, znači imaju jedinstven program za predmete matematika, srpski jezik, istorija, geografija, sve one gdje se izvodi dodatna nastava i tako da je to jedinstveno u Republici Srpskoj. Planirali smo da do 1. maja predložimo Ministarstvu prosvjete i kulture novi nastavni plan koji podrazumijeva u osnovnim školama, koji podrazumijeva i izborne predmete u 3. trijadi i zbog toga ćemo prije toga imati nekoliko sastanaka i okruglih stolova sa stručnjacima koji će nam pomoći u tom smislu kako i na koji način to treba izgledati, jer nama je bitno da uvedemo izborne predmete i zbog toga kako i na koji način, koji kriteriji će biti za upisivanje djece učenika u naredne školske godine. Uradili smo jako mnogo inovacija u programima od srpskog jezika, istorije, geografije u prvoj trijadi, ali također po usvajanju novog nastavnog plana nama predstoji neki novi posao, podrazumijeva da ćemo i sve programe iz ostalih predmeta također pregledati, utvrditi šta treba uraditi novo, kako treba nešto formulisati, preformulisati, nova ishoda učenja i što se tiče srednjih škola, tu smo završili standarde zanimanja, svih 106 zanimanja. Uradili smo programe za 1. razred srednjih stručnih tehničkih škola. Stručni timovi rade programe za 2. razred koji će biti primjenjiv od septembra mjeseca i imamo u planu da ove godine uradimo nastavni plan za gimnazije, a to podrazumijeva kad usvojimo nastavni plan, onda da će svake naredne godine 22., 23., 4. i 5. za svake godine se raditi program za pojedine razrede. Znači, jako mnogo je posla urađeno bez obzira na ovo sve što nas je desilo u ovom vremenskom periodu i što nam smo mi zadovoljni da to što je urađeno je u stvari i primjenjivo. Znači, to nije nešto što je urađeno pa će čekati neka druga vremena, nego primjenjivo se sad u ovom trenutku i također jedna novina koju smo uradili, to je 15-minutno vježbanje za učenike 1.
nove trijade gdje će prije početka nastave imaju vježbanje od 15 minuta da fizički se malo rasterete, da malo ujutru dođu do daha kad počne nastava i da onda mogu raditi dalje sa svojim nastavnicima nastavu u skladu sa rasporedom časova koji imaju. Kako se organizuju školska takmičenja? Ovo je sada aktualno školska takmičenja i pomalo je kod škola izazvalo neke polemike. Mi smo u avgustu mjesecu, kad smo razgovarali o organizaciji nastave za ovu školsku godinu, rekli na koji način se organizuje nastava. Onda smo rekli da sve ono ostalo što se ne može organizovati u učionici treba da se organizuje online. Pa između ostalog i pripreme za školska takmičenja. Mi smo objavili kalendar takmičenja i svakako onda je postavilo se pitanje da li je moguće na koji način izvesti takmičenja. Republički pedagoški zavod je u sve škole dostavio uputstvo kako se mogu izvoditi takmičenja koristeći informacijne tehnologije i evo mi smo već u prethodne 2 subote imali takmičenja i u osnovnim školama iz matematike, iz fizike, iz informatike i po mojim saznanjima to je proteklo na najbolji mogući način. Svakako da mi voli da je to takmičenje održava se kako je i prethodnih godina, ali mi moramo se snalaziti na način kako je to moguće. Evo još, gospođo Trivić, kratko samo pitanje. U toku pandemije virusa korona mnogi privrednici su imali različite probleme u vezi sa poslovanjem. Na koji način se može vršiti prilagođavanje upisa učenika u skladu sa potrebama tržišta rada u toku neizvjesnosti i kod privrednika u Republici Srpskoj u vezi sa dugoročnim razvojem? Da li su privrednici poslali zahtjevi, koje su im zanimanja, da tako kažemo, prioritetna? Pa evo mi upravo u ovom momentu radimo na pripremama upisnih politika u srednje škole i dobro ste rekli, sarađujemo sa svim privrednim subjektima, odnosno Privrednom komorom Republike Srpske, Zanatsko-preduzetničkom komorom Republike Srpske, Unijom udruženja poslodavaca, koji svakako da u saradnji sa lokalnim savjetima za razvoj privrede i samim školama dogovaraju koji su to smjerovi u školama koji su potrebni na tržištu rada i kako bismo mi na taj način i po tom modelu i potrebama upisali učenike u prve razrede. Mi ćemo do kraja svakako mjeseca marta imati i zvanično sve podatke, u ovom momentu nam oni pristižu, ali ono što je sigurno jeste da Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa privrednom zajednicom kreira upisne politike u srednje škole i dosta se toga uradilo i u smislu samih potenciranja deficitarnih zanimanja, upisa, novih programa u školama, inovativnih programa. Tako da možemo slobodno da kažemo da je nama od presudnog značaja upravo saradnja sa privredom koju mi imamo u kontinuitetu i to je jedini način na koji mi možemo da zaista opravdano upisujemo učenike u srednje škole kako bi oni po njihovom završetku bili raspoloživi na tržištu rada. Evo, gospodine Damjanoviću, i za vas kratko pitanje. Novi pravilnik je u pripremi. Koji je značaj novih smjernica u ovom pravilniku? Pravilnik o standardu kvaliteta koje je donijelo resorno ministarstvo. Između ostalog, očekuje se više od 110 novih udžbenika u srednjim školama. Između ostalog, koje će autori morati ispoštovati. Pa da nam nešto malo više kažete o tome. Da. Evo, Republika Srpska prvi put je donijela pravilnik o standardima pisanja udžbenika i mi smo u tome učestvovali. Ministarstvo prosvjete i kulture donijelo taj pravilnik. Svako učešće je dalo i Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i sad svi oni koji budu pripremali rukopise za buduće udžbenike, on će morati da poštuju te pravilnike, tako da nećemo doći u poziciju da nam dođe makakav rukopis, mada tu prođe i recenziju, najmanje 2 recenzije, ali bilo je uvijek nekakvih problema, manjkavosti, ne samo da nije bilo u skladu sa nastavnim planom i programom, nego bilo je mnogo i tehničkih i materijalnih grešaka. Ako se bude poštovao taj pravilnik, to ćemo sve izbjeći. Siguran sam da ćemo u buduće, koristeći ovaj pravilnik, bude primjenjivi, da ćemo dobivati mnogo bolje rukopise i bit će mnogo bolji udžbenici, a također i ovi autori čiji su udžbenici sada na snazi će svakako kad budu izmijenjeni nastavni planovi i programi ili kad budu korigovani nastavni planovi i programi morati uskladiti svoje udžbenike sa novim pravilnikom i mislimo da je i ovo jedan od poslova koji smo planirali u akcijnom planu, koji smo završili na uspješan način što se tiče, Ministarstva prosvjete i kulture i Republičkog pedagoškog zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Sad ovi ostali koji su u tom lancu moraju uraditi svoj dio posla. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa. Naravno da bi se moglo pričati još sa vama, ali nažalost vremena više nemamo. Hvala i vama. Ja bih iskoristila, na kraju kažu žene ne treba da čestitaju 8. mart ženama, ali ja bih svakako čestitala svim našim damama
dana u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama. Dakle, 8. marta dan žena iz razloga što zaista rad je jedan najhumaniji i najvažniji posao, a to je edukacija budućih generacija Republike Srpske. Baš tako. Hvala vam još jednom. Ostanite još kratko u studiju Jutarnjeg.